Irwareri nirija kwera abatura obutatambura ngendo ningwa okuza kuronda obuhereza ahawo kuba ritirwa mu byingi omu bikoreso. Atabaho kwetenga uza nyekibaye nari w'amahwege hati yaza kuba hospital ibintu byona bibere ku Medias Kaharata natukunda ori omnyishengero kazi ahabwa Rukungiri district ashabara abakazi okoresa irwareri okuchebezenda kandi behara okuzarira omu byaro. Twegesa abakazi ngo kuzarira omu byaro nitutungira mu buzibu enseriyo negenda necyuka mbwene tubahabura obuhereza twabureta tuzaguma tubegesa ama radio na ama TV bagume bije bazarire omu marwaro tuchendeze abana bari kufa nibazarwa kandi n'abakazi bakufa nibazara. Government ekemereza akurukutinga abashaho mbwene cyo kureba abashaho bakiri bake nkaha aba midwives nkaha ino midwives mukaga ha midwives 12 nabuceme kwantu batwine atora ngo tino hafu. Abebembeze n'abatura basimira obuhereza obu kandi bina amasikongu irwareri ndijo kuhindura ha miturire yabo. Mbwene abakazi babire batinoho rume bene bazarira mu birere ince icyo warebera bari kugambara mu twetaga ba midwives 12 yashanguka yabambango tubentufundira ushanga tufundirirwa tuburaho kunyaka. Gasha kwa Dan basibye.